Sugeng dalu para rawuh. Sugeng amriksani kesenian kita seni tayub ingkang diputangkap Cak Suyono. Liprak Kidul Banyuanyar Probolinggo. Kairingan karawitan rukun syahara yang datangnya dari Gunung Geni ditunjang meriah anak manja sound system pimpinan Cak Mogli Rejing Tiris Probolinggo bergabung dengan Roni Kosim Syuting yang datangnya dari Tempuran Bantaran Probolinggo. Jaipongan pertama dulu aturaken dumateng kagungan hajat inggih menika Saudara Suyono sebagai tuan rumah tunggal nyuwun didampingi atas nama terima tamu terutama Cak Abdur Rosid Liprak Kidul ini Gunung Sari biasa, Bapak Hop Liprak Kidul, Bapak Muhammad atau Cak Muhammad Liprak Kidul calon minggu wage di bulan besar Tayub, Cak Sarnam juga Liprak Kidul, Cak Idris Gunung Geni ini mendampingi tuan rumah. Berhubung masyarakat Liprak Kidul Banyuanyar Probolinggo mayoritas masyarakat Madura, monggo ketiga orang Gono khususnya Mbak Sunarsi ngitung meturuan seri. Mila manja babila malah nyalot terkirong nyalot terki maherong belambet telah pun semakin Bapak Suyono along polong pun semakin malong polong kekodaan si pandang besar dirinya kesekal putih dedenya mak sekal putih bulet tak bisa kecobaan bulet pun ngerti kecobaan bulet pun ngerti Mila ojen mak ojen bayi monon dia mampun beretang pun endemah ampun beretang
Tore ya tore pon. Saya oleh sampun. Boleh terokan mas si arung manfaatkan nama cik beuna menepekuna mak cik beuna cek jauh Bandung kena mak cek jauh boleh terong mak nompak Honda setat tertak kelemoni setat tertak kelemoni boleh terong mas norok geningo kadung nisan tak norok andi kare nisan bulan tak norok andi sinop Gonong jaya nunggu
sing tak pikir-pikir yen tare weru setino kaya setahun cinta muda sagodhon ing ngarepku dasar manis marah ati mung sliramu kang mas tak impi-impi kelapa muda ya kang mas bebasani laganana hatiku kang koyo ngene wiwit donya nganti akhir mung sliramu kang mas tak pikir-pikir kelapa muda ya kang mas bebasani laganana hatiku kang koyo ngene wiwit donya nganti akhir mung sliramu kang mas tak pikir-pikir. Iya iya. Matur semadun. Kula aturaken wateng Cak Suyono sebagai tuan rumah, Cak Abdul Rosid Librak Kidul, Bapak Hub, Cak Muhammad, Cak Sarnam, Cak Idris. Cepongan selajengipun. Kula aturaken wateng atas nama penanggung jawab utama, pendamping, pengurus terima tamu, bagian nyermunyer, terutama saudara Bahrul Buat Gunung Geni, Bahrul Buat Gunung Geni, Pak Kampung Muhammad Evin Librak Kidul, Cak Hati Librak Kidul, Kampung Surlap Gunung Geni, Anjal Bakso Gunung Geni, Cak Holip Perdagangan, atas nama penanggung jawab Cak Tosen Tegal Sono, Cak Sintisari Tegal Sono. Lu boleh lu belum marin celak ke lu. Monggo neng sini. Yang benang kita cari melepasan mereka jernih berangan nasi mak berjempi epalota siti dan Cak Buyan Rano Budali sekalian Trisno Putra Tegal Sono, ini calon ketua Catu Legi di bulan Rejab. Kalah kapi lali
Tore ya tore, sele campur. Kali semangat serigala Dapur pondes maring tengah Taris nanah hitikan rasa dikorang Beda nyokan orang di Dambang Kampung Yono Tegal sono Kak Sahid Rejing Yusuf Rizal Rejing Sumat Sanoyoso ayolah beluk selaja ayolah tak hujan kebaran full kalah kapi lah monggo Pak Kampung Yono Tegal sono Kak Sahid Rejing Yusuf Rizal Rejing Sumat Ranoyoso ayo nih ayo nih Yusuf Rizal Sahid bedegi bebagian ada dua yuk ya Sumat karena Yoso beda oh oh lip, lip belum salah jelip orang gunung macam itu ada apa? Ada nih.
Sopon aromasa detikase tak bisa lupa bila jauh dari mata saja terang seapelongan curiga bentam buruan dan dena bulan tresna detika kotu pangerti tresna bulan tresna sesonye jebimbang jeragu peleh pada pakuat ning dalam hati mau kita sampai manjalah seneng sosa pada narema mau kita tiap pasti bulan kelaban tika saterosa aduh nasib bisa iki mati bapak ngolerapi makku walo arena bengi son ono ring pawon aduh paman bebek milu makku oleh iso ono nyane lakon alasan aja wedi ngomong suwe-suwe sedikit layang-layang mula kendingi amakku alon ono piyambak iso tikido nyeluk barat iso dikiraku bapak linyam iso nyam roti tempo aduh nasib iso niki mati bapak kolerapi oleh pi amakku alon arai bengi sonono ring pawon aduh paman bebek melu makku alon oring pisan ono jroning lakon
jangkete prasaja sayang di rojo prana mugi didong repapa serempet Surabaya dumados sayang repapa ya mas ya Semarun, latar watang Cak Bahrul buat Gunung Geni, Pak Kampung Muhammad Devin di Perak Kidul, Kampung Turlap Rejing, Anjal Bakso Gunung Geni, Cak Hadi di Perak Kidul, Cak Tosen Tegal Sono, Cak Buyan dan Bedali, Cak Sintisari Tegal Sono, Kampung Yono Tegal Sono, kedua-duanya calon Sabtu Legi di bulan Ruah, merupakan pelik 3 bersama Cak Hamid dan Cak Trisno Putra Tegal Sono, calon Sabtu Legi di bulan Recep, Cak Sahid Yusuf Rizal Rejing, Cak Sumat. Monggo ini mengikuti Gending Los Salos Cak Purjanto, Bung Suaryo, Cak Sakri. Ditambah Hanan Liprak Kidul, ini juga sebagai terima tamu 4 personel. Imam juga tore ya tore pon nyala tore kira loro eka sada dalam mula semakin dekat aku tarik kuno Imam juga Semarang syuting malah nyerah jangan jauh nanangkan lancar my bit pikir bingung bulan dia tak keluar yang berjangan sang kuitika. lancar
yen marang eseme ake priya bingung atine bingung merga yo lanjar maipe tansah ngati-ati sapa wong mas ora kesengsar yen sinawang komesa-mesa ojo jangan asem yen kepencut jangan dikebacut jangan dikebacut aduh nimas wong ayolah cara maipe aku mau terong among sira tansah hati-hati hakelannya ora koyo lanjar maipe dasar karya modo yen sewas marang hati iya yen weruh eseme ake priya bingung atine bingung marga ayo lanjar maipe tansah ngawe sapa wong mas ora kesengsar yen sinawang komesa-mesa ojo jangan asem yen kepencut jangan dikebacut jangan dikebacut aduh nimas wong ayolah cara maipe aku mau terong nyambung sira tarasa ngati-ati iya matur nuwun kula atur Cak Pursianto Cak Suwaryo Cak Sakri Bapak tak ayah Cak Sul Somot Pak Rohman Pak Muhammad Cak Suti Jagangan Cak Masum Pak Kampung Betri Cak Sutrip Cak Sunar Cak Badrun Bapak Solid Cak Mai Gunung Geni He ha he ha ho ha he ha he ho ha he oh ah hey 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 hey
kok genting lek genting remerem Iya kan? kecung enak kecung matura mon sing ngecung parto asmana Pada tahu. ranu kidang kalungku enak Nyaris mana tak selekara napura-pura ning tanya Trisnan naikang Subarto nasaki korang Bedenyokan anak bernia nabur pancek lek mak nabur binis sedejeen taburan bulan Masa iya? jelang sede bibir manis Cerok sing ngodeen leburan bulan bintang nape sinyaropo Mai kilua bintang nangkala Aduh nape tegalak tako Tika ngojak di serdek bulu samper sarong lek maka bebenang nyala minyak dumpa pela bule kerong makaro benang lamun enyak rasa tak kelak Montera temarai loro Hekapa dadi matena Mon kule perak kule enak tekero Tak kira dadi lakena cek terona lek roce kerandu Tau soda sorodete letek na kapong cek terona ngajak ke buru Apa jinjek kak? sorodente marena lakon Agar rapi tak angkau Sepote cocok pakong Tika janji tak tomantolos Saking tika kule mak ijo kodo aing bening lek mak super mateng kage beye mak pare besen mon ekeneng tika jeder alake kage beye mak besar besen matur semadun Bapak Tayo Cak Sul Songot Pak Muhammad Cak Sudi pedagangan calon minggu lagi di bulan besar beserta Pak Abung Badri Cak Sutrip Centulan Cak Sunar pedagangan Bapak Tolip Rejing Cak Mai Gunung Geni.
sore pada alaku jeperak neneng malolo hasil lalung papolong kangkui anak berfoto pada aberting tolak dan ingatin masa depan kon belencana kurang bila belencet korang rasa sampai bisa hilang odik tak bisa tenang benar sikap bingungan dari berada timur bosan nyari otangan ini kopon tertanda kepala berantakan pancen soal rezeki sing atur pon sing besar tapi boleh bertingkah wajib saya berusaha teroding sempurna para Jepang teruna sarata alaku harus saya barokah gara-gara belanja laki bini atau toran gara-gara belanja rumah tangga asal-asalan ngakan terus nyaman tapi belanja orang ngangkui terus mapan kalau kudu kacakan sore pada alaku jeperak neneng malolo hasil lalung papolong ngangkui anak bener potong pada penting tolak dan kengain masa depan mon belajar lancar rumah tangga kekal tenang bila belajar kurang rasa sabar bisa hilang odi tak bisa tenang benar sikap bingungan dari berada timur bosan si nyari otangan di kopon tetangga pancen soal rezeki sing atur pon sing besar tapi boleh bertingkah wajib saya berusaha terodi sempurna pada Jepang teruna sarata alaku harus saya barokah Matur semadun. Kula aturaken wateng Bapak Jaher Cak Sudarmono beserta Abah Haji Yahya dan Cak Jenny Markus beserta Pak Kampung Asbula calon minggu pahing di bulan besar beserta Cak Narsi Tegal Sono calon Senin Wage di bulan Urwa, Cak Nur Salim Repuleki di bulan Urwa beserta Cak Sun Us Muhammad Yahya. Ting-tingane. Caca Baatrun Caca Sipul Cak Hamid Tegal Sono Cak Marsuki Tegal Sono Bapak Kampung Garus Caca Samsul Ayam Nyonya Samsul Ayam monggo monggo mriki dan Cak Suet Juragan Kapal Kencak Rejing Gunung Gening Cak Kasim Lipra Kidul Kasim
Surati, Hamid tak boleh campur di. Minta BTV-an iyalah, mari dia. Semanur Lo terangkan watang Cak Badrun Pak Kampung Darus Cak Kasim Saudara Samsul Ayam Nyonya Samsul Ayam Cak Sungit saking Rejing Juragan Kapal Kencang Cacang Hamid monggo mriki sampeyan jaipongan bir bintang ilang tutupi
ayo tumandan bangun keluargane monggo monggo mriki Mas Arif panasarele panasare panasare mak kaon dimak panasate di narsi panasate panasate ampun sejenak panasarele naung ngedeje nyalein baru akempeng panasate gula abubuk dede nyalein madu aku deh ronale naik atua alocaan mak takok mate cek terona jak amin amin ya dua epesa ketua takok alake panasarele panasare panasare mak kaon diman panasate jak amin panasate panasate ampun sedengar matur semadun Cak Hamid Tegal sono calon pada hari Sabtu Legi di bulan Wa. Bepang sakar sesarena
Mas Bambang Suryadi sesarengan Abah Haji Ajis Cak Marto Cak Miran Putra monggo jogetan monggo monggo mriki Sabtu joget Cak Minggu baik Tayub Semadun kula aturaken dumateng Bapak Sahar Wonoasi beserta Mas Bambang Suryadi Kareng Lor, kedua-duanya calon wis legi di bulan Recep. Saringan Abah Haji Ajis Bantaran calon Sabtu Legi Minggu Baik di bulan Recep. Kuda Kencak dan Tayub beserta Cak Marto, ini hajatnya sama. Niran Putra. Cecak sanaji Jaksin Pak Delila Pak Yantong Joyo Cak Marto saking Bantaran Bapak pegang alif perak kidul Cak Putih Faisal monggo jejogetan monggo monggo mriki
Setelah ini si Raja Tunggal. Kagung pratangga waton warang kono kaya iku tumraping wong tanah Jawi wong akomo ngeksi pati ayu welek binapsu tepo meliko binamping asih ya pada turu sore kene tak critani kanggo sapa mangko sore jaman kepungkur jaman buntutan esuk rame-rame loro lamaran gambar kucing tak kira gambar macan bengi diputih metu wong pinter kurang puas loro lamaran wong ora waras dadi takonan yang ditakoni koyo jagakan jebul kang takon wis ketularan lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal ketun burine wong tuwa loro mongkon ngarsane pangeran
Matur semanun kula terkenwatang Cak Sileng Bulu Jarang Kidul, Cak Sanaji Pak Delila, Mas Yanto Joyo, Cak Tris Joko, Bapak Vega Liperak Kidul. Bapak Cenol dalamipun saking Liperak Kidul bir bintang hilang tutupi ayo tuh mandang bangun keluargane Bapak Cenol monggo mriki Pelok Madura. Hei. 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 Pelok Gunung Sari, Pelok Gunung Sari. Madura, Madura. Ole, 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 ole. Taring ngepas Bapak Suyono Pampang ibadah Marina tiga Maetina Ole, ole, ole. Terkadang macam Kadung gaduh Ole daripada Bapak Siono lancang umur terlalu Pak Senol ole ole bila mencepat bila tolak tabur biji daerah ole 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 Eka saja melambat tolaka Eka saja melambat tolak Semakin pun tegaan polo ole 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 Garam pindah nak pote tolak ole ole Manjan Cina ngajak main lambat sekolah Ane kini mulai ole ole Kali mana bitang jai kopi bah salah asal mereka sendiri ole ole beamanah padang terhid ngepol tak ekani ole 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 kakak tak pada besar tak ada sekali
Matur jumadun Bapak Senol Libra Kidul.